Selamat pagi Pertiwi, horas di tasalut na medyo juman kita krena. Jadi selamat hari Paskah ma di hita salut nate. Jadi adong mas ada halak duli-duli karejo di Kota Medan. Jadi ala kebetulan libur tulu hari. Kebetulan hari Rama mati dangi terhilala atau 2 hari libur bagula majo persen narohana kan. Bagula may manat tong. Tung sa may manay porsiya ijabuna. Baromat nyon. Amang, lao majo ho to kuren do pungjo. Adong dung sa taon pung namuding dakke hola ziarah tu kuren do pung muinna bana uli ma so ro lao pe ziarah na mana kan di sugot nai lao me mana ziarah ai si mana ma di aka na akan kotor di kuren do pung ngadangi aka semak-semak dung sai tangyang may mana pung asaha tahu siam Kota Medan lamod dulu ho buat po kabar mo sehat do kan Pung, tanya ko na udah sa tamba pasu-pasu lacara ke rezeki macon rokap. Jadi mula dong tiki mo pung basi pata roho tu Medan. Jadi ipa po si mana martangnya yang idangin. Jadi dong saya martangnya bermula may mana. Tu sa may Malaysia borongin na kilungu mana. Jadi songon na busi sao ni mana dangi ay songon na soya songon persakuin ni mana kan mau di mana jadi yang sedeliling musim mana muru musim mana yang sedeliling terdungu musim mana dak tahu persaku sona songon adong jol manaro narohana kan kala nga lo duli naron ni narohana kan kala ro si Medan ro imana madulo tu son narohana kan jadi sa manugot na idangi bay subdok ko ni mana matoma na oma takte nakprasak ko na budari mo dumin magwah ay song na dong dujol manaro na budari tu jabutain na wahin na ngawlora ko duli na ka dang mungkin ako rakat siri namin wah sadang mungkin melaw mamerengau ropa puna sian Medan narana kan dang mungkin ni oh lo bahasa dang mungkin dang ibu toh dang masyaton bapak udah hopung ngetol tahun ala dang masyaton bapak na dopunga dang mungkin ropunga tu jebi Oma dang bui songoni mulo na tua-tua do gelengga ikut masih atuan do kita. Selamat pagi Pertiwi. Salam perbella.